ithengwa noma uhambe uyoyifuna kumkhulu othize hostela 45,000 nje startup 45 nje ayixoxisa ayihlekisi ngisho ungayithenga ngamancuzincuzu manje nikhuluma ngamasiko anwa practice uzophuhleka la imbeleka ukaze wenzelwe ukaze fake esiphandle nesiphandle sekwasifaka imbuzi awuzange uyithenge kodwa sizoba ngiyikhumba bakithi ezomisiwe hayi kahleni bafethu kahleni ake niphuse la inkinga nabantu nama-typist nifika la nizothi phuhlu nisithuke usiko nje awukaze wenzele omunye akasazi ngisho iphandle akazazi imbuzi yakube ehlatshwa ayisuka ithengwe malume thizene ezokwenza usiko nabambhaxa isiphandle akazi nokuthi umalini akazi kodwa nifika la hayibo bafethu ngeke kahleni nangomunye la nixakekile la nizofuna idliso nizofuna yonke into nikhalela imvunulo nizofuna amadliso nifuna ukushintsha ingqondo zabantu nihambe niyofuna imithi enyange nikhala ngeyikhumba ezomile nina nihambe niyolanda ilwane nithumela abantu nina nihambe niyolanda ilwane nithumela abantu zabo thina siyazazi ibongo zethu wena uthola usumdala ukuthi awuyena wakadladla wakamkhiza uma wakho ufihlile uzophuhleka la hamba othi ukunyoko yeke ukuthuka mina ngazalwa mina futhi ngiyishinga wakadladla kumgabadeli wagabadela ikudla zakabulawayo ongifunayo uzongithola futhi mangifa ngofela iqiniso engasukela lona ezulwini ayibo ngesidlalelini omunye akazi nesibongo sakho kodwa uzolwela imvunulo angayazi nangumzamo ngeke sihlale nje singakhuluma imlomo yethu ngesolawulwa yini siphinde silawulwe nawo ngizwe ngeke nje nisilawule umzamo ubani wakabani bakithi asimlandeleni simcheck nangekhuluma ngamasimba mahappy ngesibheke nje ukuthi amasimba wona bawakhuluma amasimba wona ayifuna udumo lo esibindi sabo ngikhuluma amasimba lawo lomzamo lokhu zakhona ufowethu ake nicabangisiseni kahle lento eniyenzayo manje ayikho right ubuntu nje ake kubuye ubuntu kubantu uphume ekamereni labantu phumani manje emakamereni abantu phumani Nongifake dladla yakho la. Rabazani Ubawula bazana. abakithi bafile nathi imithetho abakithi bafile sibazi bafe kanjani nizolela imvunulo bafile nathi imithetho abakithi othaphetha bashisa idumbu othaphetha nizokhulumela imvunulo uma umzalo umuntu washisela isidumbu esinye salahle emfuleni nikhulumela imvunulo hayi bungeke bakithi abantu bayagqitshwa kwenziwa ayikho into engenziwa la eSouth Africa uzokhalelwa ikhumba ezomisiwe madoda ezitholakala noma ikephi ngemali yomuntu asuke nalo suke edayisela ave bekalana abantu bemvunulo uyazi iphi imvunulo ukukala nje ungena athi hayi wena izokufanela la akhiphele lokuhlobo lokuthi lemvunulo ithathe na uthi awubazi Angishisa ni volume nini. Dladla ngicela selanda 500 rand ngiyamkela please Uyamkela usakhona yini la? Usenyamalele Ufanele nyamalala akayikhokhanga imali yami. Kanti nengane yakhe engafuni ukugezeka yayinenkani kabi. Ithi phela yaphuma iphila. Wayiqinye singaphandle. hawe ba Ithi makathi kokungcono ukuthi ngafela ngaphakathi. Manje ngaphuma ngiphila lona wangiqedela angigezeke mina engayincenga ngathi kanami ngilika ngani yami. nangishombela ethi lezo ikhumba siyini kuthini leso sikhumba siyini kuwena wewe shombela siyini kuwena ungabuzi mina siyini kuwena isikhumba siyini kuwena uyinkosi yini wena siyini isikhumba siyini ubani wathi ungena ehlathini athi ngiyayibulala lento izo representa mina ubani ngoba isilona sikaNkulunkulu lesi sipelayo liyini imbatha kuwena liyini liyakubeka yini ukudla eplatini webabo ake ngibuze kunina ke nanguginqitshe lapho uthi ngeke nichaphaze umsamo wethu kanje wrong lento eniyenzayo wena uhlele emzini yabantu wena ginqitshe umsamo wakho uhlele emzini wabantu mina owami la kwama awukho nje emzini wabantu Awunathi umsamo senengqondo ruze la siqasha usebenze Hayibo. ngathi esipinde sokukhuluma ngemvunulo ngapha bakwazi nokukhuluma esilungu okaba ukuphi umsamo kanti
Isisemsamo futhi manje lento. Imsamo yabo imvunulo. Hayi bafethu le nzondo uyayibona yini ukuthi kancane kancane kuyavela konke sizondelwa kona. Hayibo. Isisemsamo manje kuseyona isisemsamo manje. Bekuyimali izolo. Wema hayi ngiyabonga mina. Uyabona ukuthi abantu badidekile manje kinabawazi imsamo ukuthi yini wema. Ungazolinyazela omunye umuntu umsamo wena kanti ukuphi imani bafethu bengakaligezi igazi likaShaka owabulawa ngokungemthetho ebulawa isandla sasekhaya. Hey bangafuni isikhuluma indaba thina siyawazi imsamo weginqitshe mina ngiyawazi umlando uMakhedama mina ngihlele ehlalweni sikaMkhulu sobukhosi. Cha thina siyawazi umsamo weginqitshe futhi sinawo asingadidani bafethu uma ungazi ukuthi ubiza muphi umsamo bese uhamba usifaka sonke emsamo esingawazi angeke ngithi ngingwale sibonge engiwakiso ebese uyongifaka emsamo wakini cha ayenzeki nje kanjalo umuntu nomuntu nomsamo wakhe amusukuhlanganisa usiko nenqubo mgomo yakini umsamo nje wakini akusiwa kwasenda noma ngathi siyahema maliqiniso linjalo nje anginawo mina umsamo emzini wabantu imani ke guys laba imani kanti ba understand kanjani guys mhlambe ngiyacela abantwana ngisize manje khina guys ake sicubule nezitha ama enemies masibafundise bafuna igazi noma lalela enye into efanele siyazi njengoba sila bafuna igazi eleyimbuza lisafunakala eleyinkukhu lisafunakala eleyinkomo bafune lo muntu bathema bebuka babona ukuthi itabane kungcone yazi hayi guys hayi umuntu okhuluma indaba yeingane mhlambe ngempela izitabane azinazi izingane kodwa maka ukhuluma ngabantu laba abathanda ubulili obufana nobabo hayi ngididisa manje ingane zabo bayazishiya zi-adoptwa yithi zi-adoptwa yithi lezo ingane zabo bazishiya bangazisapoti bangayenzi mix kunike esizondelwa kona niyabona le nto usisizile ungizwe niyabona usisize kangakanani kuvela indaba zeingane manje niyabona ukuthi ungizwe usisize kangakanani bafethu iningi into besizondelwa yona abantu bengenalo ithuba thina besizodla opoison ema-restaurant sengihamba ngomunye uhlunde ngempela sengisiza umuntu ophila impilo yami kuphela manje nizongixolela wey'ngane zakwethu hayi awukahle nangu siphe ethi he namanga nina niqale nizale bese nibaza itabane kanti umuntu osuke isitabane usuke ngena mina ngumuntu wesifazane wesiphe inkinga ingqondo zenithi tshena ifaka endunu le kuthiwa sixovana khona inkinga yenje iqala lapho ukuthi uma usungibuka wena shuthi ngibukisa komfana kanti mina ngisanayo nje into engaphuma nayo esibelethweni sikama wami ngisayintombazane ingakho abafana mebengithuka bathi ngizobhebheka manje mina nginayo i-capability yokuba nengane mengifuna ukuba nengane ngizoba nengane aningasilawuli musana ukusilawula musana ukulawula ibeletho zethu ningenile nithe shiqe la kuthina wena siphe onenhliziyo emnyama nobuso bothando ningene nathi umanembe ngena phakathi azibulawe izitabane zingamadimoni niyayizwa nje into ekhulunywa abantu ababukile la bathi azibulawe izitabane zingamadimoni ufuna amalathi lo yazi engiyithandayo ngithanda ukuthi uNkulunkulu mina usanivezela namhlanje ukuthi izitabane ziyaphila futhi zisusa lento engaphakathi kunina enhliziyweni zinyakazise umona kuthiwa umona ifa lezinja sengiyantshela ke manje ke umona nje ifa lezinja umona ifa lezinja ngeke ukhalele ukuthi intshebe nentshebe iyaqabulana umuntu loya akuyona inja awona umsulu banama feelings ukuthi bafila bani it doesn't matter uqabula wena yini uqabula wena yini ohlanza wemanembe hamba ohlanza isitha somuntu omnyama hamba ohlanza ufunani la ungasisitabani ufunani la ufunani endaweni la kugcwele khona itabani ufunani bangene la baphuhleke mina ngibuza ukuthi bafethu umuntu aka evolve bakithi imvunulo owafika nayo asimazi mina nje angimazi iyabona mina abantu engingabavuma mebelela imvunulo yazoba yilaba babelwa kosandlwana wo ilezi insizwe ezayihamba emabheki ilezi insizwe ezayihamba noShaka
ezayihamba noShaka Zilwa laba bakwazi ngisho ukuphatha umkhonto kodwa uzongimela ngembatha lana ngemvunulo eyomisiwe. Hayi anikaze niye kwi-war, anikaze nikhuphuka impi yaseGqokli le kade sibuka kuShaka 11 nithe phuhle la into eniyaziyo niyatype kuphela kodwa anikaze niphathe mkhonto, anikaze niphathe hawu nithi niyakhuphuka niyolwa nabelungu nizola netabane Nkosi yami Nkosi yamakhosi Sasha bo Sasha Man, guys, ngokunderstand kwami leyo mvunulo leyo bebangayomisi bewomele emzimbeni wabo mandulo le bewomele emzimbeni lese yawomiswa mara bayicomplainela ngathi angazi kwenzakaleni. Yeah, sinethuba namhlanje Ngenxa yenu no sinethuba Nkosi yami ningamind masiphendula sinethuba nje namhlanje sodlula futhi siyokwenza ibhizinisi emva kwalokho. Ngicela siwavala ama-mic thina singakhulumi ke sithetele nabayo. Sawubona sithando sami njani? Ngiyaphila njani? Siyaphila. This is not about imvunulo anymore. This is about homophobia and ibhlungu lento because thina as LGBTI we are not angry enough. Kwenziwa ama lives kuyahlekwa kuvunwa ungizwe ukuthi mela sifundise after seka spreadile kangaka ihate. Thina sinabo bhuti nabo baba who are firm in their manhood. Umuntu ozaziyo ukuthi ngiyindoda mina, who is not bothered about umzimba womunye umuntu, who does not try to police us. Wena why uyindoda that is bothered ukuthi enye indoda yenzani ngomzimba wayo. Kusho ukuthi you have an issue yokuthi wena awuyiphili impilo yakho 100%. We have brothers, we have fathers abanayo inkinga yokuthi omunye umuntu wenzani. Why are you bothered? Yenza self introspection uzibuze ukuthi what is my issue? Your issue here is that abanye abantu they are living 100% their life when we are hluleka because we are in hiding. We are busy here saying abantu mababulayo. Why? Because you are uncomfortable in your body. You are uncomfortable because you are pretending to be straight, to be the man of the house, to be a husband, but you are weak. You are weak because your brain is weak. You come here and spread hate because you are weak men. Kade la fizwe nilibhekile. Nibasaba abantu efanele niba confront. Nizonwandela ngabantu abayiphila impilo yabo abanganithinti nokunithinta. Ninenzondo ninosathane. Osathane bokuqala inina. Osathane aba weak as men. Akekho umuntu ovele wavumbuka like Umbaluwa bekasho sizelwe thina we have brothers amadoda emizi. They are not bothered. Abana nkinga yokuthi wenzane ekamereni. You come here as a man, you call yourself a man. Uya ku social media uyokhuluma ngomzimba omunye umuntu wanting to police our bodies. Yeah. And you call yourself a man. Set yourself, you are not a man, umfana. Ayikho indoda engayenza kanje. Thina namadoda amazulu obaba bethu obhuti bethu, they do not try to police us. Abasithanda ukufa. Basithanda ukufa, you are a boy. Abasibukayo basibuke sibe amagugu kubona ongeke futhi usenze lutho masinabo amadoda. My dad mina ubaba calls my girlfriend umkhwenyana indoda yomzulu. You come here on social media uzibiza ngendoda uzotype. You take your time uzotype uthi ingane zabanye abantu mazibulawa. You are not a man, you are a boy. Ungaphinde futhi uzibize ngendoda. Sengiphendula laba kuma comments ukuthi itabane wara singamadoda singamabhinqa. You are not a man. Do not call yourself a man. Umfana who is hiding, who has not figured themselves out. Ujakiwe loyo baba uyalamba. Kulamba uyihlo wena Hlengs, nawe usilambi ndini wena. Sanibona. Anathi sawubona kunjani? Ngiyaphila. Uyazi mina ngidikwa ile nkwenkwe le, inkwenkwe phela ungizwe mchuni inkwenkwe. Thina zigeke saye entabeni ke zamaXhosa. Maybe yeniba yazi into le. Nje mesithi banitabana mazibulawe, mazenzeni indaba zamasiko nani. Kanti into lento ba just impahla nje le ayo yakibo, akakazena ayakhe. Imagine imhlupha phi lento lena yobutabane bethu ngoba yena nje une grinder phela ungizwe mchunu siyamazela une grinder
manje ngokuyabona ukuthi bana okay manje indaba yakhe izavele iphume sobala ijampe sefuna sibulawelani ngoba sike sibulale umuntu thina kinga yakhe nje qha yena ufuna basisitabane yena yedwa la eSouth Africa kuhlale ke ngoma kudliwe yena ke or yena I am saying when Anathi, they are angry because they are not living their 100% truth. They are angry. They will hate you because you are living what they cannot. We are living what they are trying to run away from. They will hate us because they are afraid of their truth. Every night when they go to bed, they are worried, what the hell am I doing? And then they see someone who is living the 100% truth and they are bothered. You are bothered. If you are bothered, we imagine my comments, you are bothered because you are not living your 100% truth. You are weak. Hayi masimnyeke nibethina qhamla ndithe bana yabona kwi gay pride esabe seJoburg ngifuna ke sigqokeni sonke imvunulo nje simbone ukuthi uzokwenzani into nazawuyenza nje le yazawuyenza necabanga ukuthi uzayenza sonke nje vele ithimi itshintshe vele sigqoke le mvunulo le ayikhulumelayo amaXhosa agqoke yawo amaZulu agqoke yawo amaTswana amapedi wonke umuntu agqoke yakhe into sibone ukuthi lo baba lozokwenzani because manje le ndaba and ngiyabona bangathi bayamtatazela nje abanye usike besibana hayi bethina ubaba ningamkhulumisi kanjalo ubaba omnye nje besine kanje lapha eThekwini ndibona ivideo yakhe esine kanje ebuzi ba ngapha lo mfana lo nesineke yabona lo besineke lo la mfana lo ba isitaba nesidala usibhekile nje emehlweni ba isitaba ke lesi ngoba thina siyabona lapha sisitabani ngisho lo ngaba straight kanjani lo ungava ungazifihla manje ukubheka mina ngizokubona ukuthi wena usisitabani ke wena ngo9 lami uyasibiza ngo9 hayi indaba inokhaya block ngisablock la block kuphela hayi ngiyablock mina ngoba cabanga ukuthi bayasondla siyazondla thina hayi siyazondla thina bakwethu thina silala sigadiwe thina the way sizondla ngakhona fusek inkinga yabo phela leyo abathi you are delusional now. You are sleeping with a man who sleeps with your friend, who sleeps with your cousin, who comes back home after 5 days. Leave us alone with our delusion. How unenkinga zakho nawe ziningi ukolota urage ubalekela amakholo wase sports scene, but you are here bothered about LGBTI. Focus. There are a lot of things you can focus on. You are focusing on us. Hey guys, I'm so mad. The reason that I'm so mad is because Benkona Gule live last night. Yeah, my lesbian who are acting like we are crazy. We are crazy while we are being insulted. My partner can't even walk out the gate because babe, I can't even go outside. Ngiyasaba. Ngihleli kuma live abukelwa abantu aba9,000 nihleka nabantu abasilisa abanithembisa itoto. Abatshela 99 ukuthi ngiyakufuna wena ngizokufaka ipipi uhleke. Hayi ngeke mina. Ngizofaka into ngeke mina. It's fun because those are rape threats. You are laughing. I am so mad and annoyed because we are not standing together in this. Angel ngeke ube mad njengami yazi mina ngijwayela ukukhuphuka ngihlala nje life fast. I am so mad nami. I am so mad nje shem angeke nje ngize ngivumele angeke. Uyazi ngichazayo la kulabantu engibabhlockayo yini abantu abangifollowayo mangiya kuyena ithi follow back kusho ukuthi uyangifollowa ngifollowa izitha mina ezizonginquma kusasa umuntu angibize njenge fan athi uyongipha isipho kanti uyonginquma angiyabhlocka ke manje mina nje ngisazoqhubeka ngidle with or without you. I block you all. Ningifollowelani kanti niyangizonda zinja. Hayi kodwa ke I think mina lo baba lo wenze kahle ukuthi mina sikwazi ubona ukuthi izitha zethu ngobani. Expose yabona lapho wenze kahle ukuthi yena noba nobuphusha content yakhe because ngiyabona ngathi ufuna ukuphusha nje content nje ufuna ukuthanda ufuna ivideo zakhe ziview ufuna uview ivideo zethu ngathi athi itabane yo kampera message itabane bara ngathi into thina umfana enkosana uyalalwa yena self uyalalwa yena iqala ezositshela uba into dilala umfana uhluphe yini into lemxakayo lonto le imxaka kuphi because umfana o straight akana nkinga nesitabane uyahlala naso. Yes. Uyabona lo one problem nezitabane ngoye nesilana ebusuku lo uyasiye silala naye ebusuku lo siyambhebhisa lo ebusuku. Ngisenza make sure. Yazi into make sure. Into ebuhlungu wena miss
wena Miss Angel, into esilwelayo la ilento oyishoyo ukuthi asikwazi ukuphuma. Mina ngithole umuntu engicabanga ukuthi ubengithreatenisha ekseni ethi inamba yami uyithathe ka TikTok. Ilezo zinto esikhuluma ngazo. Thina sizama ukucacisa ukuthi impilo zethu zisengcupheni ngenxa yokuthi ungizwe usho lezi zinto ade zisho besides ukukhuza kwakhe imvunulo. And seemingly abantu abafuna ukunderstand that part yokuthi impilo yomuntu manje sengcupheni. Mina ngeke ngikwazi ukuphuma namhlanje ngithi ngiye drobheni. Yilento abangafuni ukuyi-understand dladla. Yileyo nto abangafuni asiphikisani nayo yonke into kodwa uvuvuzela ini udlame. Uvuvuzela ekuthenini abantu abaphila impilo yethu yizinja yimusunu ufanele ibulawe. Yilento esilwa nayo. Abantu abakunderstand lo why ngimele ngincetheze umuntu ofuna ukungibulala lo ngithi hayi bafethu hayi kahleni bakwethu hayi ngeke mina bafethu ngeke ngize sizoyenza i-laughing matter sizoyenza i-laughing matter not nge-life ngethi nempilo yethu yenziwe i-laughing matter kodwa nje kanjani siyanyona Bona kusibuhlungu bafethu nathi sizweni nathi silaleleni ukuthi sikhulunyiswa yinhliziyo ezibuhlungu njengaye lo abamvunayo ukuthi ukhulunyiswa ukulelwa imvunu nathi zibuhlungu inhliziyo zethu ngeke ukhulume nami ngathi ukhuluma nomgodo hayi ngeke bakwethu babanye babhizi bathi akanibalanga ungizwe akaniba uthe ukwasomisi lo akaqoqe zonke lezi zinto zakhe aphume nazo akasibalanga kanjani mayisho njalo amantombazane bazenza uthe laba babafana bazenza abafana too much laba bamantombazane bazenza abafana kakhulu usibale sonke uthi bana usibale sonke nje phela utsho thina phela metho njalo mayithi bana indoda angiyifuni kabi lento itabane bengahleka abantu bamuncu yazi bamuncu bamuncu nyani futhi mabaqeda lapho what makes me more mad ukuthi bathi labantwana babantu who are celebrating their love who are getting married mele bazoxolisa for what baxolise for what mina nje into engishoyo ukuthi uthi uSiphe ubekhuluma nalabo abantu inkinga into engayi-understand nina weSiphe onenhliziyo emnyama ihomophobia ayicwasi uma uthe Sitabane akekho umuntu mengithuka mina emgaqweni athi ngilesbian cha uthi Sitabane athi naye lo Siphe ngoba sesiyazama ukwehla uzofunisela ufuqu uma bethi siyazifaka uthini understand i-community yethu Siphe ngcono nothula bafethu mhlawumbe usidlela ndoda yakhe nje mhlawumbe ngihlela ndoda yakhe manje nje ngoba ngihlela namanje mara baku live ye-LGBTI yibo ubutabane lobo abakufihli ufunani Sitabane ndini uzothi mazibulawe lezi zinto zibulale wena because you are hiding zibulale wena because you are bothered sebefuna sihlukane sebethi ama-gay yiwo kulila nawo we are same but ngeke nje zifa ngamvuni osisi bethu laba sifundi nje ngabo and ilazi ukuthi emva kwalabo sisi abangama-gay bachama bemile ndukudoda buyavuka uma badakele sathwala bo samncenga umuntu esithuka phela ngasho njalo konye umfana nje engidelele ngibiza ngegay ngathi bana akwazi ukubheka lokho sanibonani hayi lazy unjani ngiyaphila Zitabane zami niyaphila Zitabane zasemzansi siyaphila la yena mina okwamanje ngisa straight ni straight yeah okwamanje ngisa straight ne lo moya wesma awukangeni weza umoya kodwa ke ngiyanizwa nicasukile inkanisa kwethu ngoba ane-addresswanga ngendlela eright kunjalo uthathe kwathelwa inhlabathi epolishini ubhuti wethu ibhinqa lethu libhimbile ngoba vele uthi uNjomane liyibhimbi vele ibhimbi lakubo uyalazi mina into engiyicoshile yodwa ilena yokukhalela imvunulo ningiphendule ningenze ngibe straight la engqondweni
ukuthi nina how do you view lento yemvunulo kahle kahle niyibuka njengani ngoba ngimlalelile naye mayikhuluma izolo uthi imvunulo ifana nejoyini yokuba ngumZulu ifana nejoyini yokuba yiNazaretha ifana nejoyini yokuba umama waseweseli ukuthi amawesela angavungama mayengathola umama wejoyini engene ethaveni ngayo futhi amaNazaretha angavungama mayengabona umuntu egqoka umNazaretha wayesengena ngawe endaweni yobumnyama manje nalemvunulo yenu nina maZulu uyibona sengazathi nayo ayihloniphekanga kulesi simo noma kulesi sigaba ebe isetshenziswa kuso na ngiyafisa ke oyedwa ake nje angenze plain la ekhanda lami nami engiphendule ukuthi yini view yakhe ithini nenze nokumphendula la nabanye abanilandelayo futhi be understand iview angifuni lokhu nikhala kuthukwana lokhu kuyale nalena senivuse out ngenilalele futhi ngiyazi ukuthi inhliziyo zenu zibhlungu ngoba ngempela unaddresswanga ngendlela eright ngizophinde futhi ngingene futhi uma futhi umuntu nomuntu uzocela nje abeka ama views akhe nomunye aniphendule mina kahle kahle seniphendula isizwe sakwaZulu ungangena Cela uvale imic ngesithando sami. eyami ne okay Uma sikhuluma ngemvunulo sibese sincikisa njengento encike kumZulu okusho ukuthi siyabakhipha yini abantu abaphila nobulili obufanayo entweni yokuthi usewumZulu uma sithi akasesiyena umZulu useyini akasisiye yini umZulu useyini okokuqala lokho okwesibili siyavuma ukuthi uhlobo lwemvunulo luyahluka lolu abebeligqokile bokolwesilo ngokugqokiswa siyavuma besingazi noma abanye bethu bebengazi kodwa lemvunulo kwenziwa yini ukuthi ke ibisitholakala kalula okokuqala itholakale noma ikuphi okwesibili ngoba ngiyazi uma uyoboleka imvunulo ufike lapha umuntu abuke nje imoto supake ngayo 1 abone ukuthi unemali iphefumeni kwakuwena uyenako sezokucwaningela ukuthi lalela nginale engakufanele biza imali engaka nale futhi umuntu osuke ezoshada usuke efuna ukuba muhle adlulele kunabantu abamemile so sithini ngabantu ababolekisa ngayo lemvunulo sithini ngokwikhusela lemvunulo thina abantu ke esithi imvunulo akufanele igqokwe abathile fanele igqokwe abathile kube kukhona abantu abaphusha ibusiness ngale mvunulo 3 lento yemvunulo isiyinto ekufihlwe ngayo inzondo yonke esiqubuka manje ngoba sekukuningi osekukhulumekile ikhipha imvunulo uyibeke eceleni into ithi abantu abangaphansi kweflegi bayizinja izinto nje okufanele zihambe uma kuthiwa umuntu akahambe uhamba kanjani umuntu endaweni aphelele kuyona okuyikhaya lakhe uma engahambi uzohamba kanjani ngenduku uma ehamba emgaqweni wenziwani uyacwaswa bukhoma hayi ukuthi ungizwe la ekhona uzobe kwenza lokho izwi lakhe selihambe umhlaba wonke okusho ukuthi iSouth Africa yonke ngale kokuthi bayile abantu kaMayimaya bayanga kodwa emateksini sizobona into efanayo emarank sizobona into efanayo ezitolo sithuma ingane sizobona into efanayo emamoli sizobona into efanayo sikhuza lewo mhlolo asimile ekuthenini bekufanele kusifundiswe ngemvunulo yebo mangabe ngempela kufanele ukuthi saziswe ngayo kodwa akungavezwa imvunulo kube ngathi kungenwa ngayo kanti sekuphushwa umshikashika wokuthi vele labantu abamkelekile emphakathini 1 2 uma sithi uma akangaqoki imvunulo yomZulu umZulu eshada sithi akayiqhatshe kanjani yena ngoba yena uzoqoka ini iflag ngingaphinde ngibuyise ngilifanise nethawula lamabhinci
okusho ukuthi ayiyekwe imvunulo ngisho indoda ishada nomkayo ayingayigqoki imvunulo ayifake ithawula kuthungwe isudi yethawula uma ngabe sisobuyela kuloko la akumiswe nje iqiniso lime kuvumbuke inzondo ebivele ilele ivumbuka ngemvunulo abantu sebekhulume izinto eziningi babeka bathi abanye ngoba sinemali zinemali abanye sebekhuluma kabuhlungu ukuthi kulalwana kanjani kulento uhlanganaphi nento engakuthinti ngoba lo muntu akadli kini akathathanga umsebenzi wakho kunaloko ibona abafaka umnotho kakhulu ezweni leyo nto iyanyathelwa ngoba yenziwa abantu akufanele babonakale bengelutho emasontweni ibona babhalansise umnotho kwamasonto ngokunikela kwabo guys asingaloke sifuna ukufuna ukukhala Wenjomani ngiyakumisa ngoba ngizoze ngikhohlwe kanti ukhuluma into ebalulekile ngithintekile mawuthi ngicela umute yakho mama muted gogo singbo oh konje yeah I'm muted andibusha TV wengane uthinte into ebalulekile nengithintayo nami uma uthi uma manje wena ungasavunyelwe ukuthi ugqoke imvunulo yakini njengoba umZulu kuthiwa uzoshonaphi uzogqoka ini ngoba phela lento yihawu lakho nawe oyigqaja ngalo lobuzwe bakho uqinisile kuyangihlaba nami kuyangithinta lokho sisuke sangafundiseka uma lento ivela obala sangazi ukuthi kahle kahle vele uma laba bantu sebevela obala nabo sebebiza thina zibukeli noma ihambeli zabo nizosibonisa kanjani ukuthi yilona uGokjiko yilona udlala ngizokwenza ngana ama example so ngicabanga ukuthi nalaba ebebeyesicawini namuhla bebezama ukucacisa lokho ukuthi nangu uJiko nangu udlala ngokuthi begqoke ngalendlela siyayizola ukuthi sisalile ekunikezweni ulwazi ngempilo yenu eniphilayo nokuthi ninikezwe umqathango ke emzansi ezwenikazi niphila kulo ukuthi uma ke seni kanjena ke usiyohamba ngalendlela kwazeke njengoba wazi ukuthi esintwini sonke siyazi ukuthi umuntu mangabe eshonelwe umyeni sekwaba neattire yakhe ekhethiwe azobonakala ngayo ukuthi lona ke umama oshonelwe indoda uzilile angithi yabo seyakhethwa yalethwa abelungu sesiyazi sonke oh mayiqhamuka loya ugokozilile noma umama oshonelwe loyana asimbekela sekwazi kwaba nohlelo mawufika endaweni enequeue ukuthi umuntu ozilile nomdala uyena ozo assistwa kuqala ahambe sengisho ukuthi nakulelu hlelo le-LGBTQI sisola uhulumeni othema ikhulula amalungelo wangabe sanikeza i-direction okay since lena ikanje icategory yayo izongena la siyibeka ku category A iattire ka category B imi kanjeni indaba isale phezulu la sakhululwa khona lapho kwakhululwa khona amalungelo ngiyakuhlaba ukuthi human being isatshiswe ngokuphila angikuvumi namanje futhi kubantu abakhomentayo asingawubhebhethekisi bafowethu lowo moya bangabantu nabo bazele abanye nje uzele umama kaChicken naye angakhalela ukuyibulala makungathi uma wakhe akasekho sengisho ukuthi blood in human nature is something that you can never tamper with ngisho uNkulunkulu akavumi nami ke namhla ngizonikhuza nonke asingawubhebhethekisa umoya ukuthi abantu ababulawe ngenxa yesimo esibaficile abangasicelanga uthi uJiko uthi umama kaChicken ngangishaya uChicken ngemntalapha ngimvala kulento ngingazi ukuthi nami kanti izogcina ingene ngoba lento iumoya angithi usho njalo Njomani yebo kahle usho njalo ngikulalele nje ubukhulu sengisho ukuthi
angaphila manje uLazy Makoti engazi ukuthi lento yikho ngithekini okwamanje ngisastraight ngoba asiyazi ukuthi ingena ingqoza nini yabo angeke futhi uzuyicele iyayifikela yayibona lonto so asingathi ke uma siyikhondeme ngokuthi abantu ababulawe abantu abaningi kuyiqiniso futhi ukuthi ngenxa yalokhu kusolwa kwemvunulo uvele ihatred eningi ebeningekho aware of nina nathi futhi besingekho aware ukuthi abantu bangaze becabanga ukuthi abantu bangabulawa bekwenzeka lento ekuqaleni isanda kuvela ubona ukuthi ingane yabantu yabanjwa yadunwa yabulawa yahlatshwa kabuhlungu ngenxa yempilo esiyethele yona asingabuyeli bafowethu lapho kakhulukazi isizwe samaZulu ngiyakhuza ngiphinde ngithi kini ingane kamama lonke nje banelapha nabanye ngingabazi siyaxolisa thina ngoba besingayazi lento ukuthi umoya ngiyabaxolisela nabangayiqondi futhi kodwa ngifisa sigxile kakhulu kulento esuse umsindo le eyimvunulo uthi wena Njomayi yona le ndaba yemvunulo iveze elinye iqiniso ebeningeke nilazi elokuthi abantu banizonda ngaka kanti bayanifollow ngiyakuzwa futhi mawuthi uzo driver wena uthi uyothatha igift kumuntu oyifollower lakho okukhonzile kanti usekuye ngelo party bese sibona wena ungasekho usuduniwe zolo lokhu simthande miyeza kade ethathwe ngeBolt neBolt yamphika yathi asimazi sengisho ukuthi ukuphepha kwenu khona sekukhombisa ukuthi kusengcupheni kakhulu sekufuna manje uma uthatha iBolt uyimind usende ne number plate ukuthi ngihambe ngale moto ngoba abantu sebebhebhethekise umoya obuhlungu ukuthi abantu ababulawa ningabantu nani nivuse imizi angikuphiki konke lokho ama views ka alensizwe yasemachunwini ngiwabambela ethi uthi nina ngizoyichaza ngalendlela engizwe ngayo uthi nina futhi ngizofisa kuphendula omunye futhi umuntu la engaphenduli ngokudelela kodwa ephendula isizwe aniphenduli mina bathi uthi lo bhuti isitabane sinalento okuzenza ngazathi mina ngingenza kangcono kunawe wena umuntu wesifazane nizwile lo ndawo uthini uthi isitabane sinento ukuthi uma singenwa umoya obuntombazana ke ngisho njalo sona senza kangcono siyithande kangcono sibe clean kangcono kunami mina noMangwane ngizwa lo wayesethi kungazathi lento ibulala ivelu kaNomangwane uqobo ukuthi angathi mangabe edibane nomthembu lo wami abone ngathi unithi kakhulu usimangele kunami uyithanda kakhulu kunami futhi wenza kangcono kakhulu nasembedeni kunami angithi yebo ni high competition guys highest competition to angazi mina wayibona enye ilokuzana ivideo eBlack Life intombazane eyayinenkani njengodladla eyathi ho mina ngesikelo umngakho mina ngiyamqeda nje ngiyakudlula wena indoda yacaswa yasho kumqeda manje ngoba wayeseyivezile ukuthi ngiyindoda kodwa kungenasende kodwa ngiyindoda uyayibona yiyo ke lento ungizwe abeyikhalela ukuthi hey these people are highest competitors and ngeke uzume nabo ekitchen nasekamelweni so ke siswami ilapho into Hello Mzansi, welcome to Mgosasa Mzansi. Now ma members LGBTQ filming alapha ku live ya Makwa Chicken uSimangele bayakhuluma nje ukuthi abayithanze lento lekhulunywe ngizwe na ukuthi inzondo laba ireceive ke ebantwini baseMzansi uthi bathi yathusa iyamangalisa and asenkuthi imvunulo batoqhubeka ubayigqoke eMthanzania ngathanzi ngeke bayiyeke bathi nabo babantu and
just because bona bathandzana nebulili lobufanayo doesn't mean ukuthi abasasibo bantu sekufanele ba-treatwe ngendlela alengekho fair. Kuthiwa nje nalapha ku-Pride laba yakhona, I think there's a Pride month, maybe I think next month if I'm not mistaken, kumbe this month angikho sure, bathi bayigcokile imvunulo nisawutawukhuluma nisadlalile. Please do comment what you think below down on the comment section. Don't forget to hit the notification bell. I'll see you in the next one. I'm signing out. Goodbye.